Guwapa ang gapong ko eh. Unta mamiss ko sa akong uyab. Unta mingawon siya sa ako. Unta ay akong ngit-ngitan. Unta na lang yun, unta. Eh, di pa nga tag-kwarta, TV. Unsa, mga ikag-kwarta sa ako. Huy, panarbaho. Gadako lang na imong lawas. Mga to kung barkada kay laay kay dire, mga pangit ang tao dire. Pras nimo, rakagwakwak. Ganaan ko dito kay nako mga barkada dito. Inom eh, kasinabot mi ba? Ikaw sige lang kagalaag ha. Wa na kay natabang diri sa balay. Sus. Sige na. Dugay kay nimo eh, may lang kasay mong uyab. May lang kasay mong uyab mo hatag dayon. Pero sa imong kaugalingong igsuon dili. Ang akong ihatag sa imo no. Ako na lang yung ihatag sa akong uyab. Kay iya pa kong kamangon. Unsa mo pasi nga igsuon oy. Mga tagkwarta bi. Di ka muhatag bunon ta kag bag karon. Bunon ta kag bag karon. No. Ano unsa ka? Ikaw pa mga yung kwarta sa kuha tapos magsuko-suko ka. Mingon pa kag bunon ko nimo. Sige bun ah. No.